İlayamin. Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Mana Sonu yang boy bo'lsin, 4 Qalon akamizni qabriga keldik. Ziyorat qilishga. Feil bersin, baxtben, savlet bersin, adallıkben, Nazarullah, devlet bersin. qalandar. Denine sağlık bersin, Joy ömür jannatda jasın, bo'lsin. uzak bolsun. Allah oskan jarınmen birge kartayı, balalarının Geçirmeden kızını gör. Kırgızistan'damız. Nemere, şögörö, şöpşek, Maşallah nemere bak sürgü nasip etsin. Dastarkanına var. bereke versin, Hayır. otbasına amanlık Bana- versin. Dastarkanın tok bolsun, vayım Doktorum kaygın çılırık. çok bolsun. Otbasında şuulda pul şaşatınların köp bolsun. Bağ devlet versin, basına gumur desin, jastарыңа бәле жала жын шайтан жоламасын қасыңа, қазанда еттерің асылып жатсын, бақ дәулеттерің тасып жатсын, ата бабаларыңның аруақтары иманды болсын, бір Алла тағалам желеп жебеп қолдай жүрсін, рызық береке берсін, істеп атқан жұмыстарыңды жемісті қылсын. Иләй әумин. Аллаху акбар. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى بعض شكر الدنيا والله الجنة peygamberler ruhu öyle olsun. Şu dünyada la ilahe illallah deb o'tkazgan mo'min va musulmonlar ruhlariga bag'ishlab shuni ko'tarib kammal qalam boylarni rangi yeri yoriq yotgan yer jannat bo'lsin parvardigor. Jami o'tganlar qirg'in yeri yoriyotgan yer jannat bo'lsin. Amin. Rabbana atina fid dunya qina azabannar. Amin. Yotgan joyi jannatda bo'lsin. Mana ikkinchi firmani qabristoni. Şu qor. Mana mashina aka.